ile nei aso o te tal noa tuain whaasoa atu i se tasio whalawlawe ntautia na tupu mai tonu o le Continental Australia i le aitele o Sydney i le matawhanga po le beach le kau o Bondi Beach tonu o Sydney, Australia Australia o le atatu tal noai e winga i se paungaina o penga malolosi whapea ona whao o le maliu ma le oti whamanua ina ai ia le tau tele o i lato o e sa lato iai tono sa whai mata whao ngape sa pikingiki i te tono o le ngei lava mata whang tato tau whai na ia tato tu maui tu langa o ripoti na tuina mai i le tūlanga moni lava o le mena tupu. O le a tātou tau whaifo e whaasoa o le mafua anga o lai o na tupu. Le ngata i lea o le taimi o tupu ai. Ma i la ua o e na tupuina le nei whaalewe lafi. Tātou tartano la tite fo ia i la ua i e tōlua. Pei o na ripotia mai. Au te mana ai foi la e amai o nau mai ale sa tala fa. Ko tato fa tu sa le fa so ai foi. I fa la fa pe o lo tupu nei America o a pe ona masani ai. Dai le misi lava le fa yaso. Ma se o le masino. Ma tu langan le fa pe nei o se mass shooting a ia po le fa ngai ni fo la o ma los. E whao o ele maliu mo le oti o whamanoa ina fo i to tele o tangata i se whalapo tonga mo se no whanga fo i o lo o whaiei nisi o tūlanga pia na masani ai pata alofa atu si o tata watunu alofa Samoa tupu moe pastai lava mo le avanoa fo i wo whai fo in pia papeo o to fa fonga foi le nei video o te tuina tu fa tai a te to o to pa ia ma to malu ia ele sen a to ia te o te fa sanga ia ma to wa wana o ita la was tanga te vale foi mai vai e tuina tu foi semana tu nem fai foi ona tato la uma tasia foi I meo lo tupu foi le nei tula la. Pa da lo fa bi feo o le tua le o whainga luenga o a inga salevi. Le ngata foi lea. O i la to malava o e mau maftianga foi so tulang. Pina ngalo maanganga. Ia po tulanga foi a fale a inga I mea tau se le ni ma tulanga fa pe. O te tuina tuai la o. Lau whaata alofa ia te o tau mat whamawhanpunanga fo in tūlanga fo I olo. Mawhatia I o tau ia po to e sea fo I o se pēlenga. No le wala aupa ia le tua I le maliu mo le oti. Alofa tu leo te pou. Na I o ka le sia manu malanpanga. Ia maise o atu nu. Ata alofa atu I o ia I la tōlo. Pa fonga mai si o tatu atu no pele I Samoa tu to tasi. Ia le ngata fo ile si o tatu territory o malo Amerika Samoa. Mai lato umalavo mfai ona lato mo sewa noa aso matata no mai fo. Whamolmole au hai o to mowale nei ava noa. Love, like, share, subscribe. Subscribe my lava mo to love, like and share. Ole afa pe ona. Mai fo le nganga lato o fia. Fa wa wina pe ma na tu le no. Inim tau fo tato tan no hai.
O ana po sa o awaya tu fo inisio fo yo pespesenga fo fa au fo pese asia matu e kalesia iskriso la pa yo senatai valu o fo pese sa yai mata mo fio fo le nganga sa maua ai wo fate ia o ina o talta no mai nisi fo is tamama tutua manisi tina ya manisi fo yo o tupulang ma fesili mai e winga ila podcast ile kako fa inga video le ia sa utali atu ia malanganga loto maula lo mo fafta ia tu ia ino o lato fo ia o lo so ani mai ma papia mai na ia proklama ia to no ia inisi fo ia lo fo mai o no tu lango fa lo alo ile ma na ia proklama ai te no mo fia la vai de tala no mai el tangata o lo o ia lo nanga sa o ile tu lang ta se ta masa e fo ilo na fase ala titi foi matuina mai sa fa moi foi até ia ai sa fa mai fia la vola no ia mata ni nei por kalama so ia love, like, share and subscribe pa tu na tu fafta ia te to uma la vola fai ona fatanu ina pele tu langa le naso ne ola auta tala tu lava ia la to o se private citizen posit sikisengia mo ulava ia ia tia ulava ia mo mafafau mo batulanga fa pena o te le representing the United States Marine Corps le sa o no mo ta sanga lua se fu ai tu mau pelo title sa I earn as a Marine o te le representing for it fa ia se sui fa fonga tu ai tu la fa maro le United States of America por maro for your Australia ya mai se fo si tato maro tu to tasi Samoa mal territory America Samoa le ai me uma lava la tu le nei por kala mai la fa so mai lava I lo da su ngolo mama la ma fai un noi fai e de o se tulanga fa tuanga I tulanga o tula fono tula fono e lo se tulanga fa tuanga I tulanga ta mau ainga ore awale kaunga investa ia u kupe tulanga fa pena ia po se tuanga fo I fa pe tuina I fa pe ona so ni lo tulanga fa so I fu ma lo ina I se tulanga fa pena le ai o nei lava tanonga fai sa ola vai dunga I tu sai mal fala la tele na tupu I Bondi Beach I tono malo Australia o tele tua ia foi se sile nei fala velave nana o pola tu malo mamla ma tu sai ma me o ripotia ma e malo Australia ale ngata foi major outlets report ia po la to wata ua foi tono malo Australia tu langa fa newspaper leitio penga te fai langi TV tu langa fa pe ole aso sfufa ile aso sale ai tono malo latino Australia por continente Australia lua fe los fulmandim ia tu sana pole lua to lua sauta luai in the main America sa fa pe ona fa te ia ai se no foanga ta fa fa ia I tangata I tono sini Australia le ka o Bondi Beach o fa ia fo se fa longa ina o se asota ua o tangata Utah ia po tangata Israel le ta ua o le fa longa ina o le Hanaka ma o le de fa la lave o fa pe ona fa mau wina I lalo le tala fa so pita mtala ave tono fa msnongo mtulong fa pea o se fa lave le fa tupuina tangata fa tupu fa lave so it's a terrorist incident fa la le me ka o le Jewish Hanukkah po o le aso fa ilonga le o Hanukkah
le whaido mai na le tangata iuta ia I le tusa ma le lua whetau sanga talua. Na pasanga tau ai malo ke kele ia e leni. Chris, le ngata po ile ia Peresia. I tangata iuta I tono Jerusalem. Malato tau mawhai ai ina ia whaapea ona lato whaoa ma vera no whaanga Jerusalem. And myself Martelen Sada. Sa fausia Solomon. Ole mena tu to ilalo umba ia fili I vanga tau ale malo Israel. Ona lato whai longa inai lea o le aso lea o ma le taimi nei. Le lato mano malo lea waka o le hanaka. E whai ala lea e tusa mai ma le valu aso. E whamumu ea lato moli ngau. O le talo ngalo e tau le venga e tai fōlinga mai o se la au lona fōlinga. Ngala kai kar kaunga whai utaia. Ona tu oi leo mo o suau ai kuku Ona ola ele pe oni molinga. Pa mai la valu aso e tau ona ola pe moline o se aso. Mata mo fie lea ma le whailonga ino lato mano Ai pei foi o fai o le lato. Aso fa pitoa le lato man malo mo sautonga mai malo ai kupito. No iai lava lato foi aso fa pitoa na e fai e foi a lato celebrations. O fai longa inai ni tūlanga o fianga tūlanga o ainga e whātastasi ma ai ma tau mapa. Malato fitu whae ai foi manatua I nei aso tau. O le mela nasto, sa whaongaina le teleo nisio o tangata Israelu. Lono masalo I lato ono nofo tono Australia. E malanga tu fo I whapo o whelava. Ina ia lato whailunga ina ile aso tau. E whapea mai la o le nei mena tupu. Ia na tupu lava I le area lea po le area o le Bondi Beach. Pea o ni wafana sa amata ona whana atu mai se tūlanga whaamapu e po tūlanga whaisi mawalunga if. Nai lo le beach a lato. Paule mea o mauti noa nei le taimi nei. E to se fulu ono I lato o pāni liu. E au fia e masetasi o le sa whatupuina le nei whalewe lato. Se tasi o attackers po se tasi o tangata. Sa amataina le nei whaulai. Tu sa mal fast fulu I lato na manu noa. Tūlanga lau manu noa whapene. Mo I lato so critical po tau tia tele. Rono inga. Tato te wawai ai le sfulu o tangata maliliu. E alua ngai lunga le. Whai numera leo tangata maliliu stegi o lunga. New South Wales Health reported pena lipotia mai New South Wales ia se lipoti whapea. Pas pulu lua tangata tin watu I le whanemai. Au fia ai whana witi. Ai tō lua nisio manua malo po ni leo. Wa wapea no I tonu ni le whanemai. Na lawe vea ai nei whetaua inga. Ole ua whaamaunia mai foi e manua malo po leo le ngata foi lea ia nisio newspaper ma reporti whapitoa mai tono Australia. Ma whailo mai ai nisio foi o la ua ia sa whatupuina whaamlaive po mafuanga le o la ua e whapea o se tama masona tali. O ingoa nei wa ripotia mai o le toa lua nei
o zahi agram e 5,000 matua o lona atali na vid agram e 2,000 matua. No knowing without looking at anything, just look at the names. On the tato ilolola o tangata nei, on tangata o yeni so tanga mamaloa o araki, o inoni o fa ala. 5,000 o tamaos sa I agram, na vid agram e 2,000 le tali. O tamama tua la masiotia I lava o ia I le fitaua inga lea. A o le atali o lo manua o ia se tu langa sili ona whale tonu. Ma wai lalo wawa inga o leo ma watu o ia whanmai. Ia ma se tu langa leile ina ia tamo whai ai I pe mawhai ona tong vitia ina ia whapea ma na whaposielo na mawhau lei. Mo wai sewa noe na te whamtala ina ai ni tu langa foi. Wa lai on whatu puina nei whalablake. Tu langa o upenga sa paunga inu. Whapea le whamtalanga li I malo ni malo. O nei tangata e whai ala ua upenga malosi po whanga a. E le sikala fo ala whanga no wing. E le se meo iai. Now, if you register something under your name of weapons, then it's legal for you to have that weapon. Afa mai wo tusa ma se fulu tausanga talu on a register pe le staraina le tamale o Saida Akram ilalo o record sale a leo na te umia ia au penga malo si poni fanga ili tulanga fatu la fono ripotia mai le newspaper le Reuters whapea. These are high-powered firearms. Knowing I call it high-powered firearms. Only rifle malo losi lava nei le ngata foi leo ripotia mai ai improvised explosive devices for IED o mea fausia ia pomu foi fai ona ignite mai le remote control porque le fongi ia pe tu ai foi se si luma fai ona pal nei pomu ma whamanua ina pe la vede I tangata lau tele o lata le meo lo tau ai ai whapea sa iai foi nei mea uma sa whapea ona iai ni pomu sa kakao ina whapiko laka le mtawhanga lea no winga o ele o mau mese tala por mena pase pomu por mea ona ua vave ona maua whapa ui lalo le wali ia or take them down before they can ignite the palms that has been already planted. I mo seven wala tau te whapa inai pomu ia maybe from a remote control po lea la ai ua whapea ona ai o lea lo saulususu enga pe ona ripotia mai le Reuters lo na maua ia pomu o lo kakao solo I kalani o le pichi le porta whanga lea ripotia mai fo le Guardian sitasi ono spepa tau o tono Australia sa mau malo po ia leo ia IED devices ia IED active no knowing o bela ia lena ko o whaapa ai ua vave ona whaata whaamutaina ona ua maliu leisi ia ai whaata ia leisi ni manu letali o Navid Akra
o se tau matematenga fo ile se au wala i ona whatupuina nei whalawe ona tupu ne ba. Wa tā ua tangata authorities ngai o la tau paitu la fono al malo Australia. Ma la tau whamtalaina whapea o le nei la oso whaing. E whaporo kiki. It's anti-Semitic, politically or religiously motivated terrorism. No knowing o se tūlanga ona o tangata te ma le fia I tūlanga o whaale I la kangaka lako ke langolonginga ia Israel mo to lato tūlanga whaporo kiki. Po ole mea fo ilo masani ai ele tūlanga tūlanga whatatonunga whaga paale lotu wa ole Muslim against Jewish ole Judaism berna whapena o me o masangia ya ka ko yang ka ko whalongolongo ia ili nei wa o lo o whateleina la vai tele onisio ai mesela o malo ala piana tangata Israel ona ripotia mai foi ele rulers sa mau ai fo se fua ale Islamic State flag sa bauina le tono ta vale ale au fatu whaulave. O le atalii lea o Agra. David Agra. Sa pesa yain masa salongor tu la fono. Tasi mavava ia lava I lalo tu la fono. Ma monitor leo ma tu la fono. Tasi tu sama le tausanga lua afe masui renoving wa levanga ye le di le titi le lalo le radar o le leo ai mulmuliane sala sepe isa fa maunia fo yo no na ngal venga fine tu langa fa pe mana ngayo ing le ai se tu langa fa fe lo ye le nei ali no le ona tu pawa I fo ila yo na ia la tu fai lava de no langa ma pasa o loto pe ona o miel to tele tangata Australia ina wa mai ala le il fala velave tele nisio misinformation po ni talava tau pasi se wa alu fafo ripotia mai le Guardian papea o stangata ise tasi olii tali tutusa nei ia suafa nei wa tauina tol tamale mono nateli wa identify foi lele online o ia ngale attack o ia na sapatu puina fra ona faile o ia ma target po o le focus o le suenga ma papea ona o ia ile ia malo po leo ia po FBI mai lato uma a peta iani passein o mea la ia mo I me fa pe nei pe ona sena ona reportia le o tau mo o kai kukusa ingo ia suafa o le ori fa ko fa rave ma le suafa o le o te o masalo mia ia mau ai foi na ia la to I se tu langa fo ai sea aolong kupu me fa pengi
o le matau po o le fefe, ma le vavave o le alunga o fo le o whamtalanga. O le awhapea ona whanau mai ai tūranga se o whaiunga tangata, whaiunga ngā tōre, malo le malo. Ailangi me se fo ia I tūranga whapea. O ave se ino tangata ma ave se fo tangata ono tua inga se. Ia o la pe le se pollution well go pollute. Ai le search for truth ia po la falanga ina ma killing mo fainga tai fo iona. Ona fa ia ini susu na ton mo fa lavo tu. Aka ko I America to low lava na io tatu tangata I tono Australia New Zealand Samoa o masani ai le kele o mau mass violence ia po fa tulanga va pe ono a faina le soi fonga to tenen fam no dia I la to on fa tu poile yo le ika fo ilele le telo tangata o le vavave la o le alu o le misinformation fo ilele online o le afa pe fo I kele ai ma le faseina fo o tangata malato tau whainga ina ia suele ni mo le tongo o nga pela I o vaidua ina I le public ini vaeng se lua nei me umatutupu le io ina mo before facts settle o ua mo tonu lava le tono sao le menatu le awhapea o le awhapea o na luatu tala sei fafu o le se senga tulanga fuafuanga ma le tulanga o lo whai ai ona ulufia ina ia I la mea o lo tupu ai ina ia mo le tala sao o Australia makua strict lava o la to la fono I mea tau au penga malosi strict gun laws ele I whapea la ua na fo ia ele tupu nei wharewilan tau tia o le sona mo da ko ngai Amerika a wangi o kako ko we fo se tu la fono fa po se policy on kako ala in tam fai fa nga na tu la ole sona fa pea a fa pe o yei nisi to luo o license ina I metau firearms po me umia ni la au malos alato au maia ni se tu langa fatu fa la fa pe I se no fuanga public fa pe I tomo Australia e te tau ia tātou I Amerika ona su uma o la vai se le silis tūlanga vai foi le me le ongo tupo ni fale velave te tau ona treat the strong point of terrorists or suspected the same way you should treat the weak point as a real risk but I tūlanga licensing caps wa me o mia ngai kangaka ole poor coordination across agencies ole tulanga le ole mawalalo po le tulanga ole so ta inga le vao agencies
ia ili manual malo, FBI, NSA, le mau agents. Mo se swing o tangata ne. Pene tau ona vava ai wha malosia. Tau ona vava ai I tūlanga o mea o loo iai tangata tere ngā solo I tangata ina ia awane I se tūlanga whape o. All we need is just light security over here. Mawalalo le tūlanga o se mea palawe o na tupuri. Kue ngale luan ka ngaka ngai vava ia. Le ai. Ka kau ngā tutusa uma le pe se mea a o iai a tangata au no si ki sengi la ko o lo ta fa fa wai vai e fa ta wai me o lo tu lang fa pena ia fa pe au na fa ia la vale tasi o le fa malusia o tu lang o pu pu ngo sa le bu ia o le si tu lang ai fa le tu lang o bo be o kala ave fo ile le ade pa ti no mai ile online mai ile le Facebook po na lava le tu langa fa upena ta fa ilangi lo mata mai fa ye ona mo mai tu langa fa pe ongi news o me lo tu po ta lava ona ye se tu langa fa ye ona mo se me moni but moni ne I want you to vel tala se ma ia matato no fo sa ne mo pu puinga lava tato sa ma le mu ya tato mo tato ai na mai se foi ina to o ka ko kwa oi ma communities lo tato nga lu ai no ole la wa to la sa wa ale o pese yo la hotel lenga na ole mta upu nei please love like share and subscribe ka ko pro kalam pa tai lava ya te auto fo mo le lang lang yo tat pro kalam Pauli me lava le vea le share ina ia no fo utai fo inicio la to se I ko messenger ko Facebook o le lava Paula mal me ia el tangata I savali tangata le tangata o Australia le street o New Zealand po fe lava ai lo na mafau nge yaso le o to ia se saunga le muri le mo tangata so please love like and share and subscribe tato pro klam laute mo lo personal lo ka ikalava tangat mafau fo le tu langa fa peni inicio mesa tupu nei America meleo mass violence for ai na ala ona fa ititia ona ole kaimia nga amaka ona se lo upu fai ngofia ka fanga ka ngaka ngeia ia tangata ia lo sa pa kumusol po the street po fela ai sa yel tangata o carry nga ka ole carry nge no winga o lai na te umia sa upena not only care but it's to cover and conceal pe la na ka winga register ai on fa yona umia sa upena enga ngai tono lo tino po fela va normal fai lo fo nistanat wane America fa ke le skala isa ufanga ye federal ikin fa federal lo this public street malau fanga ai fa adi ni ye lo mo metangata lo fanga ole tulanga na ya iko Colorado Denver Colorado le mounted that for also for se fa di fanga se tasi for ifa tu fa la asa yesta na te tonu sa carry lang 9mm ina kay mila nga amakai ina solo foi de di ma pa akal lang 9mm ya pe arko ulu etanga ta sa manu no ole ulfana le ile ai umai mo yo ele mesa ko pu Texas on danga ta wa ku ka fangal par sa mo le on dei pala ngai o ka fangai yo so me ma
ma lato au penga ma los fo ia ma fa pe fo i fa umatia i fo le i nei tanga pa tu fa la ono no inga o tu la fon ia ilo na tu le ia ilo na tu le pau ale le anga tu la fono is the one behind the weapon o portangata o lo umia le upen Esea, o le whaangaina o le upenga, mo le saunga le mu, o le whaangaina o le upenga. Ina ia, telo taimi nei o e tangata ta whao le wāwha e kau kako ututuri a. Anga mai ai se kia, po se pawhalo, po se Hawaii, fo ia se mito le posa isa mtumang whapena. Ai, e le avea lea mamea o le awhapea, o le awha atu pau ai tangata, e o mia ni whan. E le tau o na whaiso supenga mau tutu i o lato background. Mea sa i lato point tangata violence, tangata puilil mai ka ika, tangata leanga mapau pau. Ai tele ai. O le mea na, ia tau ia. Te fefe fo i, mea na o te sea paongaina lau cover and conceal registration. O ke whelua e ma se whanga ngā. I said, to be honest with you, lang o le mea fo i mai ia. I am very, very easy trigger person. O awe bave ke le lo lima, like my trigger finger ili trickle whanga ni mea kup. So I keep it away from me. But if the time comes, come face see a hurt lot family. Waingam to lang what now, my neighbors or someone I like it. Yeah, I have no lekala is going on more. Yeah, I have no stop sign in you could drive through, you know. I to lang na. Please love, like, share, and subscribe to Tato Plokalama. So Sonny mai, malo, ya manuel Christmasi mai eu te whapeatu o la whapeatu sisi ata po kala whapito la wabal Christmasi lo du manai nei. Ya ole yung whaias. Ai ia soifua mai ia manuia Semper Fi.